ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи видеоконференсия дар иҷлосияи 77-уми комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором оид ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор иштирок ва суханронӣ намуданд. тарғиби фарҳанги миллӣ ва накӯҳиши бегонапарастӣ. озмуни суруду оҳангҳои беҳтарин таҳти унвони Навои Истиқлол ҷамъбаст шуд. дар ҷамоати шаҳраки адрасмони шаҳри Гулистон бунёду навсозии 17 иншоот ба нақша гирифта шудааст. муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва баргузории тадбирҳои фарҳангии муштарак дар вилояти Пензаи Федератсияи Россия. 26 апрел иҷлосияи 77-уми комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором оид ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор дар мавзӯи барқарорсозӣ пас аз буҳрон дар асоси усули аз пештара ҳам хубтар ва ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиё ва Уқёнуси Ором тариқи видеоконференсия баргузор гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар кори иҷлосия аз ҷумла оид ба таъсири ногувори бемории коронавирус ба иқтисодиёти миллӣ ва ҷаҳон ёдовар шуданд. гузориши ҳамкорони мо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 77-уми комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором оид ба татбиқи ҳадафҳои рушди устувор дар мавзӯи барқарорсозӣ пас аз буҳрон дар асоси усули аз пештара ҳам хубтар ва ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиё ва Уқёнуси Ором ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид иштирок ва суханронӣ карданд. дар кори иҷлосия ҳамчунин раиси маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Волкан Боскир, раиси шӯрои иқтисодии иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид Мунир Акрам, котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором Армида Алишахбону, президентҳои Афғонистон, Озарбойҷон, Индонезия, Кирибати, Қирғизистон, ҷазираҳои Маршал, Муғлистон, сарвазирҳои Таиланд, Тувалу, Бангладеш, Бутан, Камбоҷа, Фиҷи, Покистон, Шри-Ланка, Узбекистон иштирок ва суханронӣ карданд. иҷлосияи 77-ум ба масъалаҳои таҳлили таъсири иҷтимоию иқтисодии бемории сироятии коронавирус дар кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором, натиҷагирии тадбирҳои то ҳол дар ин самт андешидашуда, муҳайёсозии тасмимҳои сиёсӣ барои бозсозии беҳтар бар асоси ҳамкориҳои минтақавӣ дар 4 бахши ҳаётӣ бо ҳам пайваста, густариши ҳамкориҳои иҷтимоӣ, сармоягузорӣ барои барқарорсозии устувор, таҳкими иттисол ва занҷираи таъминот ва эҳёи равобит бо табиат бахшида шуда буд. зимни суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории чорабиниро бо дар назардошти таҳдидҳои муосир ва таъсири бемории COVID-19 ки дар аксари кишварҳои ҷаҳон ҳанӯз ҳам идома дорад хеле муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки имрӯз дар дунё давлат ва соҳае нест ки аз таъсири бемории COVID-19 эмин монда бошад. рушди иқтисодӣ, буҷети давлатӣ, гардиши тиҷорати хориҷӣ, қурби асъори миллӣ ва фаъолияти корхонаҳои саноативу муассисаҳои хизматрасонӣ тамоми кишварҳои дунё аз таъсири манфии бемории сироятии COVID-19 зарар дида истодаанд. ҳамзамон бо ин бемории сироятӣ омили ба таври бесобиқа боло рафтани сатҳи бекорӣ дар миқёси ҷаҳонӣ шудааст ки метавонад кишварҳои мухталифро бо мушкилоти таъмини амнияти озуқаворӣ дучор гардонад. сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки шиддат гирифтани бемории COVID-19 дар ҷаҳон моро низ водор сохт ҷиҳати пешгирӣ аз ин беморӣ, коҳиш додани зарари иҷтимоиву иқтисодӣ ва дастгирии соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа чораҳои мушаххас аз ҷумла бознигарии буҷети давлатӣ барои соли 2020, омода кардани беш аз 30 беморхона бо 7000 кат ва 5400 нафар табибону кормандони тиббӣ, ташкили 16000 кат дар 92 муассисаи тандурустӣ барои табобати пурра ва саривақтии шахсони гирифтори бемории сироятии COVID-19, ҷудо кардани маблағҳои иловагӣ ба соҳаи тандурустӣ барои харидорӣ намудани
таҷҳизоти тиббӣ ва доруворӣ, бунёди беморхонаҳои муваққатӣ ва дастгирии кормандони тибро дар кишвар амалӣ созем. Дастгирии бахши хусусӣ бо ҷорӣ кардани сабукиҳои зиёди андозиву қарзӣ ва имтиёзу ҷубронпулиҳо ба соҳибкорон ва корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ, пардохти кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар давраи бемории COVID-19, ташкил кардани зиёда аз 193 000 ҷойҳои кори доимӣ ва мавсимӣ дар ин давра барои беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолӣ, дар ҳаҷми 15% зиёд кардани нафақа, музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, бахусус кормандони соҳаи тандурустӣ ва стипендияҳо, 10% маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчони ҳарбӣ, 50% нафақаи маъюбоне ки ба нигоҳубин ниёз доранд ва бо мақсади ҳифзи амнияти озуқавории кишвар ва боло бурдани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти худӣ, афзоиш додани масоҳати даҳҳо ҳазор гектар майдони кишти асосӣ ва такрории зироатҳои кишоварзӣ аз тадбирҳои дигари мушаххас ва арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт мебошад. Сарвари давлат таъкид карданд ки бо дар назардошти самти иҷтимоӣ доштани буҷети давлатӣ соли гузашта барои соҳаи иҷтимоӣ 48% қисми хароҷоти буҷет ҷудо гардид. Илова бар ин, ҷиҳати бартараф кардани паёмадҳои бемории COVID-19, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи барнома ва лоиҳаҳои дахлдор ҳамкории судмандро бо шарикони рушд, бахусус бо хазинаи байналмилалии асъор, Бонки ҷаҳонӣ, Бонки осиёии рушд ва дигар институтҳои байналмилалии молиявӣ густариш бахшид. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз фурсат ба тамоми кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид ва сохторҳои тахассусии он, бахусус Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, шарикони рушд ва nihodҳои молиявии байналмилалию минтақавӣ барои дастгирии Тоҷикистон дар давраи бемории COVID-19 изҳори сипос карданд. Зимни суханронӣ дар иҷлосияи 77-уми комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки дар давоми соли 2020 сарфи назар аз чораҳои андешидашуда, афзоиши ниҳоии маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвари мо дар қиёс ба соли 2019 3% коҳиш ёфт. Сатҳи таваррум дар ин давра аз 7.9% соли 2019 ба 9.4% расид. Нархи хӯрокворӣ низ дар кишвари мо ба мисли тамоюли болоравии нархи маводи хӯрокӣ дар саросари ҷаҳон 13% боло рафт. Нархҳои маҳсулоти ғайрихӯрокворӣ аз аввали сол 5.8% ва тарифҳои хизматрасонӣ 4% афзоиш ёфтанд. таъкид гардид ки бо вуҷуди тадбирҳои андешидаи ҳукумат, иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз ҳам зери таъсири манфии оқибатҳои бемории COVID-19 қарор дорад. ҳарчанд ки ибтидо аз аввали соли равон дар қаламрави Тоҷикистон ҳолатҳои сироятшавӣ бо бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. аз ин лиҳоз барқарорсозии иқтисодиёт пас аз давраи COVID-19, ҳавасмандгардонии тиҷорати хурд ва миёна, дастгирии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, татбиқи чораҳои зидди эпидемиологӣ, алалхусус барномаи эмкунӣ аз тамоми кишварҳо, аз ҷумла кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором, ҷалби захираҳои иловагии молиявиро талаб мекунад. Сарвари давлат зарур шумурданд ки дар чунин вазъият кишварҳои минтақаи мо дар баробари тавсеяи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба сармоягузорӣ ҷиҳати барқарорсозии устувори иқтисодиёт, нигоҳ доштани гардиши молу маҳсулот, таъмини ҳамлу нақли бемамнуияти молҳои ниёзи аввалиндараҷа, бахусус маводи ғизоӣ ва доруворӣ, ҳамчунин ҳифзи муҳити зист таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намоянд. дар охири суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба бемории COVID-19 ва давраи пас аз он бо дар назардошти таъсиру паёмадҳои тӯлонии коронавирус дар ҷаҳон аз кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором даъват намуданд ки ҳамкории минтақавиро дар самтҳои зикргардида, инчунин барои муқовимат ба таҳдиду буҳронҳои эҳтимолии оянда, таъмин намудани гуногунсамтии иқтисодиёт, густариши раванди рақамикунонӣ, мутобиқшавӣ ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва гузариш ба иқтисоди сабз тақвият бахшанд. зеро дар ин давраи ҳассосу мушкил барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ амалҳои ҳамоҳангшуда ва дастгирии ҳамдигар басо муҳиму зарур мебошад. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Индонезия муҳтарам Ҷоко Видодо барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд ки дар он аз ҷумла омадааст. ҷаноби олӣ хабари ғарқи киштии зериобии қувваҳои низомии баҳрии ҷумҳурии Индонезия дар баҳри Бали ва талафоти зиёди ҷонӣ дар натиҷаи он моро андӯҳгин намуд.
ҳамдардии амиқи худ ва тамоми мардуми тоҷикистонро ва мардуми дӯсти Индонезия изҳор намуда бо арзи тасаллиёти самимӣ ба наздикону пайвандони қурбоншудагон аз даргоҳи худованди мутаол сабри ҷамил хоҳонам. Инна лиллоҳи ва инна илайҳи роҷиун. идомаи ахбор. Бонки миллии Тоҷикистон ҳамарӯза вазъияти бозори дохилии асъорро зери мушоҳидаю таҳлил ва назорати доимӣ қарор дода барои таъмин намудани суботи бозори дохилии асъор ва мӯътадилии қурби пули миллӣ аз воситаи имконият ва захираҳои зарурӣ истифода менамояд. Аз ин рӯ Бонки миллӣ ба маълумоти тамоми шаҳрвандон хоса шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мерасонад ки ҷиҳати қонеъ намудани талабот бо асъори хориҷӣ ва таъмин намудани субот дар бозори дохилии асъор мудохилаи асъориро анҷом диҳад. Гузаришам кунем мо дар ин хусус. бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ба танзим даровардани вазъи бозори дохилии асъор тадбирҳои заруриро меандешад. аз ин рӯ Бонки миллии Тоҷикистон ба маълумоти тамоми шаҳрвандон аз ҷумла шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мерасонад ки ҳамарӯза вазъи бозори дохилии асъорро таҳти назорати доимӣ ва таҳлил қарор дода барои таъмин намудани суботи бозори дохилии асъор ва мӯътадил нигоҳ доштани қурби пули миллии сомонӣ тамоми воситаю имконият ва захираҳои заруриро истифода мебарад. Бонки миллии Тоҷикистон бори дигар ба маълумоти аҳолӣ мерасонад ки таи 15 рӯзи охир ҷиҳати қонеъ гардонидани талаботи субъектҳои хоҷагидорӣ бо асъори хориҷӣ мудохилаҳои асъорӣ анҷом дода истодааст. дар ин замина тамоми ташкилотҳои қарзию молиявӣ вазифадор гардиданд ки дар баробари маблағҳои аз мудохилаи асъории Бонки миллии Тоҷикистон гирифтаашон бо истифода аз тамоми воситаҳо имкониятҳо талаботи муштариёни худро бе ягон маҳдудият бо асъори хориҷӣ қонеъ намоянд. тамоми шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ новобаста аз самти фаъолияташон метавонанд барои харидорӣ намудани асъори хориҷии нақдӣ ва ғайринақдӣ ба ташкилотҳои қарзи молиявӣ муроҷиат намоянд. ҳангоми пайдо гардидани арзу шикоятҳо дар самти хариду фурӯши асъори хориҷӣ ё беасос нафурӯхтани асъори нақд ва ё бо қурби баланд аз қурби барои фурӯш муайян гардида фурӯхтани асъор аз муштариён хоҳиш карда мешавад ки ба телефонҳои боварии ташкилотҳои қарзии молиявӣ, телефонҳои боварии Бонки миллии Тоҷикистон ва шуъбаҳои минтақавии он муроҷиат намоянд. дар навбати худ Бонки миллии Тоҷикистон шикоятҳои воридшударо баррасӣ намуда аз натиҷаи он ба муштариён хабар медиҳанд. шаҳрвандони мамлакат имкон доранд ки аз дилхоҳ бонк ё марказҳои хизматрасонии бонкии шаҳру ноҳияҳои кишвар дар самти хариду фурӯши асъори хориҷии нақд аз ҷумла доллари Штатҳои Муттаҳидаи Америка муроҷиат намоянд. Бонки миллии Тоҷикистон тавассути мудохилаҳо талаботи моро қонеъ карда истодааст. Бонки мо тариқи сохторҳои амалиётии худ фурӯши асъори хориҷиро ба роҳ мондааст. тамоми шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ метавонанд ки бар эвази асъори миллии нақдӣ асъори хориҷиро бе маҳдудият аз мо харидорӣ намоянд. дар ҳолати эҷод кардани монеаҳо метавонанд ба рақамҳои боварӣ занг зананд. Бонки миллии Тоҷикистон ба бонкҳо дар таъмини асъори хориҷӣ бахусус доллари ИМЕА ба бозори асъор мудохила менамояд ва ҳаҷми зарурии асъорро ба бонкҳо таъмин менамояд. ҳар як мизоҷ хоҳ шахси воқеӣ ва хоҳ ҳуқуқӣ метавонад дар филиалҳо ва марказҳои хизматрасонии бонкии аввалин бонки молиявии хурд асъори хориҷиро бар ивази пули миллии нақд бе маҳдудият харидорӣ кунад. агар ягон мизоҷи мо ҳангоми хариди асъор дар филиалҳо ё маркази хизматрасонии бонкӣ бо ягон мушкилӣ рӯбарӯ шаванд, онҳо метавонанд тавассути рақами телефони боварии бонкии мо хабар диҳанд. дар навбати худ мо омодаем ки муроҷиати мизоҷонро сари вақт ҳаллу фасл намоем. ҳангоми пайдо шудани арзу шикоят доир ба сатҳу сифати хизматрасонии бонкӣ аз ҷумла дар самти хариду фурӯши асъори хориҷии нақд, муносибати дағалонаи кормандони ташкилотҳои қарзии молиявӣ ҳангоми хизматрасонӣ барои анҷом додани хизматрасонии бонкӣ монеъ эҷод намудан ба телефонҳои боварии ташкилотҳои қарзии молиявӣ, телефонҳои боварии Бонки миллии Тоҷикистон ва шуъбаҳои минтақавии он аз ҷумла дар шаҳри Душанбе
44 615 20 44 615 10 44 631 01 شهر خوجند 44 603 06 42 44 603 06 65 شهر باختر 44 620 05 53 44 620 05 55 شهر کولوب 625 05 76 625 05 77 ناحیه رشت 610 05 85 شهر خاروخ 44 640 06 04 مراجعت نمایند. عبدالحمید نظیر، بهادر قربانزاده، شهر دوشنبه، اخبار. ماهی августи соли 2020 ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Арванд ва Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд дар доираи бастаи ҳамбастагӣ дар Тоҷикистон аввалин созишномаи молиявиро имзо кард. таъкид бояд кард ки дастгирии соҳибкорӣ дар байни занон яке аз самтҳои асосии фаъолияти Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд ва Бонки Арванд мебошад. гузориши ҳамкорони мо. дар доираи лоиҳа барои дастгирии ширкатҳои хурди бахши хусусӣ дар Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Бонки Арванд ва Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд барои ҳалли технологияҳои сабз созишнома ба имзо расониданд. бояд гуфт ки тибқи созишнома маблағи умумие ки дар ин самт сармоягузорӣ мегардад $4 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америкаро ташкил медиҳад. дар доираи татбиқи созишнома намояндагону роҳбарони ширкатҳои дуҷониб Тоҷикистону Аврупо Мерлин Йосефсон, роҳбари намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Бетина Китил-Аташе, менеҷери барнома намояндагони Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Айтен Рустамова, роҳбари намояндагии Бонки Аврупои таҷдид ва рушд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Садиқова Шоира, раиси ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Бонки Арванд Ҷаҳонгир Шамсиев, муовини директори департаменти Бонки Аврупои таҷдид ва рушд оид ба ташкилотҳои молиявии Осиёи марказӣ ширкат намуданд. бояд қайд намуд ки маблағи мазкур дар 72 маркази хизматрасонии бонкӣ дар саросари мамлакат аз ҷумла вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба 100 000 муштарӣ хидмат расонида барои васеъ намудани дастрасӣ ба технологияҳои сабз барои сокинони маҳаллӣ ва корхонаҳои хурдумиёна кӯмак хоҳад кард. густариши маблағгузорӣ дар самти иқлим ва нигоҳдошти муҳити зист ва ба итмом расонидани зиёда аз 50% маблағгузории солонаи худ дар соҳаи маблағгузории муҳити зист то соли 2025 бо мақсади пешбурди сармоягузории сабз ва фароҳам آوردن امکانیت‌ها برای صاحبکاران خرد و میانه میباشد. موضوع دیگر با مقصد جلب خوانندگان به مطالعه اثرهای گوناگون بدیعی سال سیوم است که آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است در سراسر مملکت دایر کرده می شود. از این لحاظ هر یک مسئول عایدی تامین کتاب در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان موظف گردیده است که مسئولیت خویش را از پیشتر دیده قوی‌تر نمایند. متاسفانه در شهر لیوکان از نورسایی ادبیات بدیعی با زبان تاجیکی خوانندگان نمی‌توانند مواد به خود ضروری را دسترس نمایند. گزارش خالد رجب و اسکندر سعید از شهر لیوکان. توجه به کتاب و کتابخوانی در کشور طی سالهای اخیر مخصوص بوده. در این زمینه وابسته به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در دهات دوردست نیز کتابخانه‌ها بنیاد گردیده برای جلب بیشتر اهالی خصوصا جوانان و نورسان به کتابخانه شرایط مساعد فراهم آورده می شود. خاصتا طی 2 سال اخیر برگزاری سطح بلند آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است بار دیگر ثابت کرد که ساکنان تاجیکستان صاحب استقلال به این گنجینه پرارزش پیوند ناگسستنی دارند و توسط آن سطح دانش، معنویات و جهانبینی خویش را بای و قوی می‌نمایند. در این برابر تقریبا در همه شهر و ناحیه‌های کشور بخصوص دهات جای‌ها کتابخانه‌ها بنابر سبب کهنه و فرسوده و نارسایی ادبیات تازه نشر چندان خوانندگان زیاد ندارند. این حالت را در یکچند کتابخانه‌های دهاتی شهر لیوکان مشاهده نمودیم. طور معلوم گردید نه تنها در کتابخانه‌های دهاتی بلکه در کتابخانه مرکزی شهر نیز مشکلات ذکر گردیده جای دارد. طور مسئولان اطلاع می‌دهند قسمت اساسی کتاب‌های موجوده با زبان‌های خارجی یا اینکه الکی فرسوده و مضمون‌هایشان در خور طلبات زمان نیست. با سببی در کتابخانه مرکزی و بچگانه تعداد کتاب‌های تاجیکی شمارش کمتر می باشد. ما هم مکتوب و هم به طریق الکترونی به بخش فرهنگ مکتوب کردیم که کتاب‌های تازه نشر خریداری کرده به کتابخانه‌ها سپرند. فعالیت این مؤسسه فرهنگی به طور لازمه براه مانده شده کتابدارانش با وجود نارسایی ادبیات طلبات خوانندگان و مراجعت کنندگان را با راه‌های گوناگون تا اندازه قانع نمایند. نوبسته از
تعداد کتاب‌های تاجیکی و بدیهی که امروز در کتابخانه اگر کم هم گوییم خطا نمیکنیم به قدر امکان ما امروز خواننده رو با کتاب‌های بدیهی از شاعری نویسندگان کلاسیک و چی از معاصر به طریق الکترونی دسترس کرده می توانیم. به همین مانند در کتابخانه‌های دهاتی جماعت‌های دهات گلستان و وحدت شهر نیز نورسایی کتاب بر اعلا مشاهده می‌گردد. به گفته ساکنان محل اگر این گونه مؤسسه‌های معرفتی کتاب‌های جالب و تازه نشر و مهمتر از همه با زبان ناب تاجیکی بیشتر باشد به گفتگو خواننده خود را پیدا می‌نماید. ما برای آزمون فروغ صبح دانایی تیار شده ایستادیم و از همین کتابخانه کتاب‌هایی که به ما لازم است برده میخونیم. پیشنهاد میکنیم که به این کتابخانه کتاب‌های نو جالب شوق‌آور بیارن و کودکان و نوجوانان به کتابخانه رو آورن. در کتابخانه جماعت بسیار کتاب‌ها وارد شوند، کتاب‌هایی که شوق‌آور زیبا باشند. میخوام که بسیار کتاب خونیم و نامداری وطنی خود شویم. هر بار کتاب‌های نو شوه نقض میشه، مثال طلبه و مدبو میگیرن برده میخونن. شاعرها داریم، ادبیات‌ها یگم این کتاب‌های بچگانه مثال طلبه اومده سراغ میکنن میوون و خیلی بعضیاشون نیست، کمتر است. تنقیصی کتاب‌های بدیهی در کتابخانه‌های جمعیتی اگر امروز باعث نگرانی ساکنان شهر لوکن گردیده باشد، از این هم نگرانی کننده نارسایی کتاب‌های درسی در مؤسسه‌های تعلیمی شهر حسابیده می‌شود. زیرا مشکلات جای داشته در روند علم آموزی خوانندگان و پرمحصول گذاشتن فعالیت آموزگاران نیز مانع‌های زیاد را پیش آورده است. در کتابخانه ما نمونه‌های رسمی روایتی جامع الحکایات، 1001 شب، توتینامه، سیمبادنامه، سمک عیار و از آثار ادیبان کلاسیک باشد تا میریس و کوروش، شیرک، کارنامه اردشیری بابکان، کیله و دیمنه، یادگاری زریران، قابوسنامه عنصر معالی کیکاووس و با امثال اینها و غیره ها ما کمتر تنقیص میکشیم. ما کوشش میکنیم که در آینده ما فعالیت کتابخانه را بهتر خوبتر کنیم و بیشتر کتاب‌های بدیهی را وارد کنیم. باید کتاب‌های درسی جوروی گفتنی هم که امروز احتیاجات به کتاب‌های درسی در همه مؤسسه‌های تعلیمی ما به چشم می‌رسد و تامینات از طرف وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به اندازه 65-70% به اجرا رسانیده شده است. مورد ذکر است که برابر رشد دیگر بخش‌های خواجگی خلق، بخش سازندگی و بنیادکاری‌ها مسئولین و اهل جامعیت در این سمت نیز توجه ظاهر کرده مرحله به مرحله مشکلات جای داشته را برطرف نمایند، ولی این مسئله حل طلب باقی میماند، چون که به گفته والدین آنها همه ساله حق استفاده کتاب‌های درسی را سر وقت پرداخت می‌نمایند و مسئولین ساحه در محل باشند حل این معما را به فعالیت غیر قناعت بخش نهادهای جمهوری تامین کننده کتاب‌های درسی مؤسسه‌های تعلیمی را بدهند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، شهر لوکند برای برنامه اخبار. رو آوردن به فرهنگ بیگانه بر رشد فرهنگ ملی تأثیری ناگوار دارد. جمهوری تاجیکستان همچون عضو جامعه کامل حقوق جهانی از روند با سرعت جهانی شوی و پدیده و ظهورات مثبت و منفی آن در کنار بودن نمیتواند. متاسفانه هستند بعضا زنان و بانوانی که با اراده نااستوار کرکرانه به طرز لباسپوشی غیر تقلید کرده فرهنگ اصیل ملی خود را فراموش کردند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. لباس ملی معرفگر فرهنگ و تمدن هر یک ملت به حساب می رود. فرهنگ در جامعه بشری یکی از سمت‌های مهم تربیت و بلند برداشتن سطح معرفت مردم به خصوص جوانان به حساب می رود. در زمان جهانی شوی و رشد علم و تکنیک فرهنگ‌ها به هم آمیخته می شوند و تاجیکستان نیز در کنار بودن نمی تواند. طوری از مشاهده‌های وقت‌های اخیر برمی آید جوانان تاجیک به خصوص بعضا از دختران به واسطه محفوره و سامانه‌های اجتماعی که فرهنگ غیر به خصوص سر و لباس را بیشتر تبلیغ می کنند رو آورده زود قبول کردند و از فرهنگ ملی خود دور موندند. با گفت فرهنگ شناسان این عامل در آینده بر روند تربیت نسل نورس و جامعه تأثیر منفی خود را می رساند. اصالت تاریخی هر یک خلق ملت را از روی فرهنگش بهاگذاری و قدر کرده می شود که در آن تمام پهلوهای حیاتی مادی و معنوی جامعه انعکاس می شود. از جمله یکی از عنصرها و رکنهای مهم فرهنگ این از بر کردن لباس و لباس ملی است که در آن جهانی معنوی و اخلاقی
شخص و ملت را در لباس ملیش هم بهاگذاری میکنند، نشان داده می شود. تمام این عنصرهای فرهنگی در لباس ملی ما پوره انعکاس شونده است که اخلاق و جهانبینی، پهلوهای زندگی و حتی شرایط‌های طبیعی و جغرافی ما در آنها انعکاس یافته است. باعث نگرانی است که امروز زنان و دختران با پوشیدن لباس بیگانه از فرهنگ ملی خود دور مانده پیروی به طرز لباس پوشی غیر کردند. حتی پوشیدن سطر را هم به مد تبدیل داده با این عملشان دقت اطرافیان را بیشتر جلب می نمایند. با چنین شیوه بیگانه پرستی و پوشیدن لباس فرهنگ بیگانه را تبلیغ، اندیشه و دیگر هدفها را پیاده می سازند. بعضی حالت ها در کوچه و بازارها بیشتر دیده می شود که جوانان لباس های غیر ملی در بر دارند، بخصوص همون لباس هایی که بسیار سیاه‌پوش و دیگر هستند که اصلا با ملت ما خاص نیست. ولی این اون معنای اون رو ندارد که ما یعنی تحقیر به کسی دیگر داریم، ولی فهمیدن در کار که خاص ملت ما نیست، چون که اون لباس های هستند که مثلا وابسته به شرایط و محیط فهمیشی همون قوم دیگر است. اما امروز در اون گویا که وانمود به لباس شرعی بدنش گویا که همون باشد. این اصلا چنین نیست، چون که اگر که به طور درست معیارهای شرعی را نگاه کنیم پورا در لباس های ملی ما هم دیده می شود. بعضی گروه های دیگری که تکیه به فرهنگ اروپا و دیگر میکنن که نیم برهانی اون هستند، این هم عموما در فرهنگ و اخلاق ملی ما از قدیم تا به امروز جای نداشت و اینا نپذیرفتن نیاگان ما. بیشتر به نظر می رسد که امروز جوانان کورکورانه به فرهنگ دیگر ملت از جمله پوشیدن سر و لباس، آرایش موی عموما نمود ظاهری خویش را تغییر می دهند که این عمل آنها البته به فرهنگ تأثیر منفی می رساند. حفظ نمودن رسم و آیین‌های ملی هر شخص را وادار می سازد که معرفت بلند فرهنگ لباس پوشی را داشته باشد تا که فرهنگ ملی خود را پاس دارد. بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزمون سرود و آهنگ‌های بهترین تحت عنوان نوای استقلال برگزار گردید. در آن کمپوزیتوران، سرایندگان و شخصان دارای معلومات موسیقی کسبی اشتراک نمودند. منوچهر سلیمان و مهروز جمعه در این خصوص گزارش می‌دهند. آزمون سرود و آهنگ‌های بهترین تحت عنوان نوای استقلال با تشبث کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد تشکل نیروی و مهارت ایجادی، مساعدت به ایجاد اثرهای بلند مضمون موسیقی، سرود و آهنگ‌های نوی مضمون بلند وطندوستی و وطن پرستی داشته و ترنمگر استقلال و وحدت ملی از 9 نوامبر سال 2020 اعلان گردیده تا 1 مارس سال 2021 ادامه یافت و در آن کمپوزیتوران، سرایندگان و شخصان دارای معلومات موسیقی کسبی اشتراک نمودند. بار اول چنین یک آزمون را با نامگوی نوای استقلال که از جانب رهبریت کمیته تلویزیون و رادیو برگزار شد و در این آزمون مبلغ‌های خیلی زیاد از آن و تولید یک سرود و یا یک آهنگ پیشنهاد گردید و تقدیم ما و نفرانی که واقعا زحمت کشیدن بود. این دستگیری ها نتیجه آن است که واقعا امروز ما با یک دستاوردهای زیاد نائل شده ایم. در دور برگزاری آزمون 63 اثر موسیقی، از این شماره 21 سرود، یک تریو، یک کوارتت، 6 نوازش، یک کانتاتا، یک پیسه ارکستری، 18 سیوتای وکالی برای یکخوان، خور و ارکستر سیمفونی، 5 سیوتای وکال خورئوگرافی، 2 سیوتای موسیقی خورئوگرافی، 3 اوورتیورا برای ارکستر سیمفونی، 2 دوئت و 2 کمپوزیسیون موسیقی پیشنهاد شد. با مقصد معین نمودن غالبان آزمون، هیئت حکمان عبارت از 11 نفر از حساب کمپوزیتوران، موسیقی شناسان، شاعران، کارگردان‌های نمایش‌های عمومی و تئاتر کننده شده تأسیس داده شده بود. چنین آزمون‌ها مثل تاجیکستان وطنی عزیزم و پیروی می‌کند که این برای خود ایجادکار، برای خود همین کمپوزیتور که همین اثر ایجاد میکند یک تکام بزرگ، یک الهامی، یعنی که میبخشد که باز ما ایجادکاران باز سرودهای بزرگ، باز ترانه‌های جالبتر بهر وطن خویش، بهر مادر عزیز، بهر تاجیکستان عزیز سرودهای نو به نو آفریم.
дар даври ҷамъбастии озмуни навои истиқлол ки 12 марти соли 2021 дар Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, 43 асари мусиқӣ, 14 суруд, 6 навозиш, 1 кантата, 1 пьесаи оркестрӣ, 8 сюитаи вокалӣ барои якахон, хор ва оркестри симфонӣ, 5 сюитаи вокалӣ, хореографӣ, 2 сюитаи мусиқӣ, хореографӣ, 1 дуэт, 1 трио, 1 квартет ва 3 увертюра барои оркестри симфонӣ ба ҳакамони озмун пешниҳод гардид ки аз ин шумора тибқи талаботи низомнома 20 асари мусиқӣ, 5 сюитаи вокал ва вокалии хореографӣ, 1 квартет, 1 трио бо ҳамовозии оркестри давлатии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, 1 суруд бо ҳамовозии оркестри созҳои миллӣ, инчунин 13 суруд бо ҳамовозии ансамблҳои созҳои миллӣ ва эстрадӣ баҳои баланд гирифтанд. Дар ин замина тибқи қарори ҳакамони озмун 10 нафар довталабон ғолиб ва 7 нафар ҷоизадори озмун гардиданд. Ба ғолибон мукофотпулӣ ва диплом супорида шуд. Ташкил ва баргузории чунин озмунҳо дар Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ идома ёфта, барои баланд бардоштани маҳорати эҷодӣ ва касбияти кормандони соҳа тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Манучаҳри Сулаймон, Меҳрӯзи Ҷумъа, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. идомаи ахбор. Таи чанд соли охир вобаста ба фароҳам гардидани шароити мусоид, таъмини саривақтии оби полезӣ ва беҳдошти ҳолати мерелативии заминҳои кишаванда, сокинони ноҳияи Данғара ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ ноил мегарданд. масъулини хоҷагии деҳқонии Санга Гулмуроди ноҳия соли чорум аст ки парвариши қулфинайро амалӣ намуда сол то сол дар ин самт ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи Данғара. истифодаи босамари замин ва аз он рӯёнидани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ дар ҳама фаслҳои сол имкон медиҳад ки бозори истеъмолии дохилии таъмин, ҳазми содирот афзун ва ба ин васила сатҳу сифати некуаҳволии мардум беҳтар гардад. ин нуқтаро сокинону кишоварзони соҳибтаҷрибаву меҳнатқарини ноҳияи Данғара ба хуби дарк намуда дар ғановати сатҳи истеъмолии ҳамватанон ҳиссаи муносиб мегузоранд. имрӯзҳо баробари вусъат бахшидани корҳои саҳроӣ, парвариши дигар зироатҳо, ҳамзамон ҳосили маҳсулоти барвақтӣ, бахусус қулфинайро ҷамъоварӣ карда пешниҳоди сокинон менамоянд. хоҷагии деҳқонии Санга Гулмуроди ҷамоати деҳоти Оқсу дорои 32 гектар замини обӣ буда, саҳмдоронаш бо назардошти талаботи бозор кишту парвариши зироатҳоеро ба роҳ мемонанд ки фоидаи хуб ба даст биёранд. аҳли заҳмати хоҷагии мазкур айни замон ба ҷамъоварии ҳосили ин меваи баҳорӣ машғул буда, маҳсули дастранҷи хешро баробари таъмини бозори ноҳия ба маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар, инчунин ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар пешниҳод менамоянд. кишоварзон соли чорум аст ки парвариши қулфинайро ба роҳ монда, сол аз сол дар ин самти хоҷагидорӣ низ ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ноил мегарданд. аз раванди ҷамъоварии ҳосили фаровони ин меваи хуштами баҳорӣ, қулфинай аҳли заҳмат боварӣ доранд ки подоши заҳмат фоидаи хуби иқтисодӣ ба даст оварда, корҳои дигари мавсимиро дар хоҷагӣ равнақ мебахшанд. мо дар ихтиёри худ зиёда 32 гектар замини обӣ дорем. аз он ҷумла дар 32 гектар 15 гектар пахта, 13 гектар ғаладонаи гандум, 2 гектар қулфинай, 1 гектар тарвуз, 1 гектари дигар мана картошкаву помидору бодринг. ба иттилои масъулини ҷамоати деҳоти Оқсуи ноҳияи Данғара чунин авҷи корҳои саҳроӣ ва ҷамъоварии ҳосили маҳсулоти баҳорӣ дар дигар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоат ба мушоҳида расида, тибқи нақшачорабиниҳои масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар самти боз ҳам натиҷабахш гардидани фаъолияти барзгарон шароитҳои лозима фароҳам оварда мешавад. Салоҳиддин Маътов, Завқибек Файзуллоев барои барномаи Ахбор аз ноҳияи Данғара. кишоварзони ноҳияи Носири Хусрав тавассути истифодаи оқилона ва самараноки ҳар як қитъа замин дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва фаровонии бозори истеъмолӣ нақш мегузоранд. ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ гузориш омода карданд. сокинони меҳнатдӯсту хоҷагидорони кордидаи ноҳияи Носири Хусрав ба рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, тибқи иттилои масъулин соли равон дар ноҳия дар майдони беш аз 1920 гектар кишти ғаладонагиҳо гузаронида шудааст ки зиёда аз 1470 гектари онро гандум ташкил медиҳад. хоҷагидорони ноҳия имсол низ аз тухмиҳои хушсифати ватаниву навъҳои хориҷӣ истифода бурда, парвариши зироатро тибқи маслиҳату тавсияи мутахассисони соҳа хеле хуб ба роҳ мондаанд. тибқи дурнамо дар соли 2021 1926 гектар ғаладонагиҳо ба нақша гирифта шудааст ки аз он ҷумла гандум 1774 гектар, хоб ҷав 150 гектар, макадон 210 гектар, хоб
شغلی 40 گکتار. خب خود شما شاهد هستین که در حدود در خوجگوی دهقانی نوحه ناصر خسرو گندم رو دیدین که علاقه بعد 20-25 روز علاقه حاصل میدهد. با استفاده از تخمی‌های خوش‌صفت پخته از جمله فلش، بخارا، تاجیکستان، پنج قهرمان و دیگر نوها امسال در میدان 3240 گکتار خوجگیداران کشت پنبه‌دانه را انجام داده امروزها به کارکرد و آب و غذادهی پخته‌زار مشغول میباشند. میدان کشت کارتوشکا در ناحیه ناصر خسرو امسال طبق دورنما 125 گکتار را در بر میگیرد. در برابر این ساکنان دهات در خوجگی‌های یاری رسان و قطعه‌های زمین نزد حولگی خود نیز کشت کارتوشکا گذرانیدند. طبق نقشه در ناحیه خب 125 گکتار کشت کارتوشکا به نظر گرفته شده است که ما 125 گکتار را در زمین کشت نمودیم که 100% نقشه را اجرا می‌نماید. در جماعت دهات استقلال زحمتکشان در میدان 325 گکتار گندم، 879 گکتار پخته، 82 گکتار پیاز، 30 گکتار کارتوشکا و 125 گکتار پالیزی کشت کرده امروزها با جمع آوری حاصل گندم، پیاز و کارتوشکای بروقتی آمادگی می‌بینند. 350 گکتار غله‌دانگی ها از همین 56 گکتار جواب ماندگیش گندم، خب 82 گکتار پیاز بروقتی خود دیگه سمتایی که لوبگی ها کاری دست دادن. سهامداران خوجگی‌های دهقانی جماعت دهات نوروز باشند امسال دورنمای کشت گندم، پخته، پیاز و کارتوشکا را تامین نموده روزهای نزدیک به جمع آوری حاصل فراوان کارتوشکا و پیاز بروقتی شروع می‌نمایند. ما علاقه پخته را کش کرده، پنبه‌دانه را کش کرده تمام کردیم. حاضر 800 گکتار زیاد زمین را چابوقه تمام کرده کلتیواسیون هم رفته است. در جماعت دهات استقلال نیز سهامداران خوجگی‌های دهقانی همساله حاصل خوبی گندم، میوه و عسل را به دست می‌آورند. زنبورپروران خوجگی دهقانی جوره این بخش ساحه را نیز رشد بخشیده شماره عائله‌های زنبور عسل را در خوجگی به 120 عدد رسانیدند. امسال خیلی خوب آب هوا. جای ما جای گرمسال برای همون خیلی امسال کارکنی زنبورها گل ها و شکوفانی همه خوب است امسال. در مجموع میتوان خلاصه کرد که ساکنان خوجگی‌های دهقانی ناحیه دوردست ناصر خسرو بهر سهامگذاری در تامین ثبات استعمالی ساکنان مملکت تمام کوشش و غیرت خود را صرف نموده ایستادند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه ناصر خسرو برای برنامه اخبار. در جماعت شهرک ادرسمانی شهر گلستان با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و نوسازی 17 انشاءات به نقشه گرفته شده. در این برابر باز 37 انشاءات نو از طرف صاحبکاران و اهالی ساخته می شود. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. جماعت شهرک ادرسمان از مرکز شهر گلستان در مسافه دور جایگیر است و در شهرک 16,000 نفر اهالی زندگی می نمایند. در جماعت شهرک ادرسمان برای خدمت‌رسانی به اهالی به تعلیم و تربیت فرا گرفتن نسل نورس برابر مرکزهای خدمت‌رسانی 5 مؤسسه تعلیمی، یک کودکستان، مکتب موسیقی، بیمارخانه مرکزی فعالیت دارند. مؤسسه تعلیمی رقم 7 دارای 31 صنفخانه بوده در آن 594 نفر خواننده تحصیل می‌نمایند که برای تعلیم نورسان شرایط تعلیم فراهم آورده شده. آموزگاران این بارگاه تعلیم برای شوقمندی خوانندگان به آموزش مشغولیت‌های شوق‌آور تشکیل می‌نمایند. صنفخانه نقشه‌کشی کامپیوتری با ایونیت و دیگر واسطه‌های تعلیم مجهز گردانیده شده است. در مؤسسه تعمیر کلی و سیستم گرمایشی گذرانده شده است. همه صنف‌ها زمانوی مجهز گردانده شدند. شرایط تعلیم فراهم آورده شده است. در مؤسسه تعلیمی رقم 12 در برابر فراهم آوردن شرایط خوب تعلیم برای به مشغولیت‌های ورزشی و سالمگردانی فرا گرفتن خوانندگان با حشر دسته‌جمعی صاحبکاران و اهالی تالار ورزشی نو ساخته به استفاده داده شده است که این امکانات‌ها به صفت تعلیم و سطح آموزش مساعدت می‌کند. با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر گلستان امروز در بیمارخانه مرکزی رقم 1 که دارای 5 شعبه و 105 کت بیماری است کارهای تعمیر بنا انجام یافته. در این مؤسسه طبی مرکز مستقل گرمایدهی نیز تشکیل یافته است.
در این بیمارخانه غیر از اهالی شهرک از دهه‌های دولانه ناحیه اشت، دهه‌های سیبزار و عالمتاب ناحیه باباجان غفورов نیز بیماران به طبابت فرا گرفته میشوند و متخصصان صاحب تجربه به آنها خدمت میرسانند. برابر تعمیر کلی بنا گرچند شرایط خدمترسانی طبی بهتر گردیده باشد هم، اما کهنه و فرسوده بودن نقلیات یاری تجلیلی و نارسایی یکچند نامگوی تجهیزات طبی مسئله حل طلب ارزیابی می شود. اپارات اولتراسادا دسترس کرده شد، اپارات برقی، آبکشک برقی، الکترودسوز، صاحب ثبت برقی دیل، دیفیبریلاتور گشت. ما به اپارات نفسکشی سنی ضرور است. در شهرک ادرسمان شهری گلستان به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، خیابان و گلگشت‌های شهرک نوسازی، باغ غلبه و قصر فرهنگ به طور زمانوی با آرایش خاصه معماری پره از نوسازی کرده شده است که این برای آبادی و پیشرفت و بهتر شدن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌نماید. در شهرک ادرسمان به افتخار جشن ملی بنیاد و نوسازی 17 انشاءات نو به نقشه گرفته شده، قسم زیادی آن به استفاده داده شدند. در برابر سهم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، صاحبکاران و اهالی نیز اقدام‌های سودمند عملی می‌نمایند. مثلا از جانب 7 نفر ساکنان شهرک مبلغ پسندازی برای اجرای زیارت حج جمع‌آوری نمودهشان را برای حل مسائل ضروری اهالی شهرک صرف نمودند. از حساب سخاوتمندان، صاحبکاران و کمک و حشر دست جمعی اهالی یک قسم راه داخل شهرک ادرسمان، راه‌های دهه‌های گلدره، زرچشمه و مسافه 23 کیلومتر منفرش اساسی کرده شدند و در برابر این 6 پل ماشینگذر، 7 ایستگاه نقلیاتی در دایره اقدام‌های سازندگی صاحبکاران و اهالی بنیاد شدند که با این حساب راه‌های نقلیاتگرد آباد برای حرکت نقلیات امکانات بهتر فراهم آورده شده است و همزمان با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر گلستان، سهم سخاوتمندان راه ماشینگرد خوجند ادرسمان در مسافه 33 کیلومتر تعمیر جاری کرده شده و باز اقدام‌های نیک سهمگذاری در آبادی محل از جانب سخاوتمندان، صاحبکاران و ساکنان شهرک ادرسمان شهر گلستان ادامه دارد. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، شهرک ادرسمان شهر گلستان برای برنامه اخبار. در ناحیه رشت با استقبال جشن 30 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان، ساختمان بینای مرکز سلامتی، پل ماشینگذر، مؤسسه‌های تعلیمی و مرکزهای تجارتی ادامه دارد. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. در روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی از حساب برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به شریکان سرمایه‌گذار با مقصد حفظ صحتی 15,000 نفر اهالی در دهه نیمچ جماعت دهات جعفر مرکز سلامتی دوآشانه بنیاد شده ایستاده است. بینای مؤسسه تندرستی عبارت از 24 حجره طبابتی و کابینت‌های کاری عبارت بوده با انجام کارهای ساختمانی انشاءات با تمام تجهیزات طبی پوره تامین کرده می‌شوند. ساختمان پل بالای دریای سرخاب با درازی 721 متر برای حل مشکلات اهالی جماعت دهات هجبارک ناحیه رشت سال 2013 آغاز گردیده بود. از روی لایحه پل مذکور در بالای 50 ستون بنیاد شده، قسمت بیشتری کارهای ساختمان و وصلگری و ساحل مستحکم کنی انجام داده شد. در دهه شهرینو جماعت دهات قلعه‌نک با تشبث صاحبکار محلی و اهالی ساختمان مکتب دوآشانه عبارت از 11 صنفخانه جریان داشته. کارهای ساختمانی در آشانه یکم بنا در عرفه انجامیابی قرار دارد. بینای نوی مکتب دوآشانه در شفت بینای عمل کننده بنیاد شده ایستاده است تا در آینده برای پیشرفت تعلیم و تربیت خوانندگان تمام شرایط‌های زمانوی مهیا گردد. از نرسیدن جای نشست مردم ما تصمیم گرفتند که برای فرزندان خود باز یک مکتب نوی زمانوی ساخته و استفاده دهند. پارسال آنها آشیانه یکم رو تمام کرده، امسال با میخواهند که آشیانه دوم رو به اتمام رسانده به فرزندان خود به استفاده دهند. بینای بنگاه طبی در دهه کوچان از حساب مبلغ‌های شریکانی رشد با مقصد بازم بهتر نمودن خدمت رسانی طبی برای اهالی دهات بنیاد شده ایستاده است. تا همین دوره سال جاری کارهای ساختمانی پوره انجام یافته، انشاءات در عرفه به استفاده دهی قرار دارد. ساختمان بینای مرکز تجارتی و مهمانخانه در مرکز شهرک غرب از حساب صاحبکار فرهاد رجبوف به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی شده ایستاده است.
бино аз таххона ва сеошонаи кушоду бар ҳаво иборат буда бо анҷоми корҳои сохтмонӣ дар иншооти зикр гардида маркази савдо, меҳмонхона ва тарабхона ба фаъолият шурӯъ хоҳанд кард. бунёди маркази тиҷоратӣ ва меҳмонхонаи болои руди кӯҳӣ аз раванди корҳои ободонӣ шаҳодат медиҳад ки соҳибкорон анҷом дода истоданд. ҳамин тариқ дар маркази шаҳраки ғарб даҳо иншооти баландошонаи замонавӣ бунёд шуда истодааст ки қомат афрохтани биноҳои замонавӣ ҳусни маркази шаҳракро боз ҳам зеботар мегардонад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. барномаи ахборро идома медиҳем. Бо мақсади баландбардоштани маълумотнокии аҳолӣ оид ба аҳамияти иммунизатсия дар самти нигоҳдории саломатии аҳолӣ дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика таҳти шиори ваксинаҳо моро ба ҳам наздик мекунад, ҳафтаи аврупоии иммунизатсия дар Тоҷикистон оғоз гардид. гузориши Хуршедаи Наҷмиддӣ. дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика чорабинӣ таҳти шиёри ваксинаҳо моро ба ҳам наздик мекунад. ҳафтаи аврупоии иммунизатсия дар Тоҷикистон оғоз гардид ки он аз 26 апрел то 2 майи соли равон гузаронида мешавад. мақсади асосии он баландбардоштани маълумотнокии аҳолӣ оид ба аҳамияти иммунизатсия дар самти нигаҳдории солимии сокинон мебошад. худи масъулияти одам муваққатӣ мешавад, доимӣ мешавад нисбати бемориҳои сироятӣ ва ёки як умра. албатта бемориҳое ҳастанд ки хусусияти такроршавӣ доранд ёки тағйирёбии генетикии худи барангезандаи бемориро доранд ва бинобар ин бо тағйир ёфтани ваксинаҳо албатта дар тақвими миллии иммунизатсия тағйироти ворид карда мешавад. ба ҳамин тариқ агар мо пеш шояд ваксинаҳои яквалентаро истифода мебурдем, айни ҳол имкон дорад ки то ваксинаҳои 1, 2, 3 ҳатто 5 валентаро дар якҷоягӣ зидди масалан ваксинаҳое ҳастанд ки якбора бар зидди 5 беморӣ аст. ин пешрафти худи илми тибро нишон медиҳад. дар рафти чорабинӣ қайд гардид ки маҳз бо коркарди ваксинаҳои нав бар зидди бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 ва истифодабарии оммавии онҳо ҷомеаи башарӣ метавонад ин бемориро аз байн барад ва аз нав ба ҳаёти муқаррарии худ баргардад. таъкид шуд ки ин бори дигар тамоми мардуми дунёро водор месозад ки аҳамияти иммунизатсияро дар пешгирии бемориҳои сироятӣ дарк намуда аз он бетараф набошанд. бо назардошти зарурати ҳалли мушкилиҳои соҳаи иммунизатсия, ҳафтаи аврупоии иммунизатсия 2021 таваҷҷӯҳро ба иммунизатсия ҳамчун ҳуқуқи ҳар як шахс ва ҳамчунин масъулияти умумии ҷомеа ҷалб менамояд. бояд гуфт ки ҷумҳурии Тоҷикистон ташаббуси бюрои минтақавии аврупоии созмони умумии ҷаҳонии тандурустиро дастгирӣ намуда дар давоми ҳафтаи аврупоии иммунизатсия чорабиниҳоро баҳри тарғиботи иммунизатсия дар байни аҳолии мамлакат ҳамчун яке аз роҳҳои самараноки пешгирии бемориҳои сироятӣ амалӣ гардонида истодааст. Хуршедаи Наҷмиддин, Ҳафизуллои Шагнам, Душанбе Ахбор. намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва баргузории тадбирҳои фарҳангии муштарак дар вилояти Пензаи Федератсияи Россия ҳамасоат ташкил карда мешаванд. имсол низ дар доираи ҳамкориҳои фарҳангӣ ва таҳкими робитаҳои дӯстонаи халқу миллатҳо аз ҷониби ҷамъияти тоҷикон дар вилояти Пенза чорабинии бошукӯҳ гузаронида шуд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршеди Саид Аҳмад. бештар аз 2 даҳсола ҳамватанони мо бо шеваи хосу ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз соҳибистиқлолии кишвар, анъанаҳо, оинҳои миллӣ ва таъриху фарҳанги пурғановатамонро бо ҳузури намояндагони сершумори халқу миллатҳои вилояти Пензаи Федератсияи Россия муаррифӣ менамоянд. ба намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ ҳамватанони мо ки зимни баргузории як чорабинии фарҳангӣ дар вилояти Пенза ба маъраз гузошта шуд, аксарияти кулли халқу миллатҳои маскуни ин минтақаи Федератсияи Россия таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. маҳз ба ин васила онҳо имкон пайдо менамоянд ки дар баробари таҳкиму дӯстиву равобити фарҳангӣ ба урфу одат ва расму оинҳои якдигар аз наздик шинос шаванд. дар вилояти Пензаи Федератсияи Россия бо мусоидати ҷамъияти тоҷикон таҷлил аз ҷашнҳои миллию давлатӣ беш аз ҳар вақти дигар бо шукӯҳ сурат мегирад. раиси ҷамъияти тоҷикони вилояти Пенза Олим Шеров баргузории тадбирҳои фарҳангиро дар ин минтақаи Федератсияи Россия воситаи муҳим дар шинохту муаррифии таъриху фарҳанг арзёбӣ намуданд. дар вилояти Пенза намояндагони сершумори халқу миллатҳо кору зиндагӣ мекунанд ки мо бо онҳо ҳамкории зич дошта дар тадбирҳои фарҳангии якдигар иштирок менамоем. ба намоиши ҳунарҳои мардумии мо халқу миллатҳои дигар таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд ва ба таъриху фарҳанги бою пурғановати мо эҳтиром доранд.
ташкилу бароҳмондари намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва пеш аз ҳама расму мусаввараҳои табиати зебои кишвар ва минтақаҳои сайёҳӣ барои ҷалби ҳарчи бештари намояндагони халқу миллатҳои дигар ба сайёҳату дидани манзараҳои дилфиреби кишвар ва ёдгориҳои беназири таърихӣ мусоидат хоҳад кард. ҷамъияти тоҷикон дар вилояти Пенза азм доранд ки дар баробари эҳтирому арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ инчунин дар ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои ҳамватанонамон тадбирҳои муҳиму саривақтиро амалӣ намоянд. даҳу нафар донишҷӯёне ки дар муассисаҳои олии таълимии вилояти Пенза таҳсили илм доранд бевосита бо масъулони ҷамъияти тоҷикон равобити зичи ҳамкорӣ дошта дар баргузории чорабиниҳои гуногун ширкати фаъолона доранд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз вилояти Пензаи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. ба бошандагони муассисаи давлатӣ хонаи интернати бемориҳои рӯҳии ноҳияи восеъ аз ҷониби Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмак расонда шуд. гузориши Раҳматалӣ Назирӣ. дар партави иқдомҳои хайрхоҳонаи пешвои миллат ба бошандагони муассисаи давлатии хона интернати бемориҳои рӯҳии ноҳияи восеъ аз ҷониби Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки сарпарастии мактаби интернати мазкурро ба ӯҳда доранд кӯмак расонида шуд. кӯмакҳоро кормандони кумитаи мазкур ба онҳо расониданд, барояшон саломатӣ таманно намуданд. чун мисли ҳар вақта кумитаи андоз барои бошандагони муассисаи давлатии хона интернати бемориҳои рӯҳии ноҳияи восеъ як зумра маводҳои гуногунро омода намуда дастрас намуд ва ин маводҳои омода намуда иборатанд аз ҷиҳози хоб, ҷиҳозу таҷҳизоти зарурӣ барои ошхона, барои табобат, барои ва дигар маводҳои ғизоӣ, инчунин сару либоси идонаи мавсимӣ ва пойафзол низ барои онҳо дастрас карда шуд. қобили қайд аст ки дар баробари кӯмакҳои ғизоию сару либос ҳамчунин аз ҷониби Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иншооти гуногуни дохили муассиса таъмиру азнавсозӣ карда мешаванд ки бошандагони хона интернати мазкур аз чунин дастгирию ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҳамеша сипосгузоранд. طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرپرستی مؤسسه دولتی خانه اینترنت بیماران روحی ناحیه وسه را بر دوش کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان واگذار کرده شده است که در هر یک جشن و مراسم ها کمک غرضانه خود را میرساند که نیز اینو تصمیم گرفتند که با مؤسسه دولتی خانه اینترنت بیماران روحی ناحیه وسه کمک رساندند. لازم با یادآوری است که برای باشندگان خانه اینترنت بیماران روحی ناحیه وسه تمام شرایط‌های زیست و طبابت مهیا بوده زیر غمخوری‌های دائمی دولت و حکومت قرار دارند. رحمتعلی نظری، ایرج قربانعلی، ناحیه وسه، اخبار. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. سلامت باشید.